Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for clicking on this video. Ke tlo dira Mnakwethu season 4 episode number 4. So Baba Zubane o tlile go ntate Mosamseleko a re o nyaka mosadi wa bobedi ka ga ile gore mo family ya go tshwanetse gore go be le motho eleng gore o tlo nyala mosadi ya bobedi ene yena o na le pitso ya gore o tshwanetse gore a nyale mosadi ya bobedi. O boletse gore yena o boledišane le mosadi ya gagwe wa mathomo gore yena a ka kgona go nyala mosadi ya bobedi gomme mosadi ya gagwe o dumelelane le seo e leng gore o bolela ka sona. Baba Mseleko a re ge ile gore mosadi ya gagwe o boletse le yena ka seo mohlomongwe mosadi go thoma mmotsa ka seo o mmontšha ka sona yena o tlo nagana o kare ke joke ka se tšee serious a gopola gore nto e bolelang ke nto e leng gore wena o tlo e dira gomme Baba Zubane a re yena o nagana gore mosadi ya gago o kwešišitše ka se e leng gore o se boletše ka re o se boletše kgafetša mmontšha gore yena o nyaka o bona a nyetše mosadi ya bobedi a na le stepu a be le mosadi o mongwe. Napile ge e tla le mosadi o la o tlile le yena mosadi ya bobedi Mamncane a re ke yena Nosipho e leng Matlokofu. So Matlokofu o boletse gore o rata Baba Zubane. Baba Zubane ke motho e leng gore o na le moya o fodileng, ke motho e leng gore o bolela fase kore a se motho wa go rata mašata, ke motho e leng gore wa ithoba wa hlompha. So o bona gore ke monno e leng gore o swanetse a dule le yena o berekela sepetleleng se se itšeng eThekwini and then o kopane le Baba Zubane ba ile toropong. Baba Zubane a napa mo gopela difounu a mmotsa gore yena o ne le mosadi ebile o nyetše a napa a bona gore ya re o nyetše gore ke tlo ba mosadi ya bobedi mara Mamkhulu o tlo swanela go gore a kwešiše seo e leng gore re bolela ka sona. And then Mamkhulu yena e le go Mamhlongo o boletse gore Baba Zubane o mo nyetše ka 2014 ene wa mo hlompha o mo hlokometše a gone le selo se e leng gore wa se belela ka motseng wa gagwe. Ge ba e tla le mosadi ola Mamhlongo a bolela gore ba mo tsebiša a mmotsa gore Baba Zubane a mmotsa gore yena o nyaka go ba le mosadi ya bobedi. Ke ge a thomile go makala a re o nyaka mosadi ya bobedi a re wa gopola sale ka go botša re le babedi ka go bontšha gore ke nyaka go nyala mosadi ya bobedi, ke nyaka go bona ke na le stempu ka motseng wa ka se dule le mosadi o mo teng. Mamhlongo a re nna be ke nagana gore go bo bolela ka mokgola wa ipapalla gane tabo e bolelang be ile serious. Nna be ke sa itšee sef ke tabe serious be ke no nagana gore wa ipapalla ka le ke thoma go gopola gore Baba Mosamseleko o boletse gore mosadi go mmotsa gore o tlo nyaka mosadi ya bobedi yena mo go yena o itšea e se joke a e bone o ka re tabo e bolelang ke nnete o nagana gore wena wa ipolelela wa ipapalla ene a bolela gore yena a bone o ka re yena be a sa tshepe gore ka letšatši le leng a ka ipona e le gore yena a ka shera monna gagwe le mosadi o mongwe. Monna gagwe a leka go mmontšha gore ka ge e le gore nna le wena re tsena kereke ene le Baebele e dumelelana le seo ke bolelang ka sona ke nagana gore o tlo o kwešiša ka se e leng gore ke go botša ka sona. Gomme ba botša gore ba tle ba kopane Nosipho e le go Matlokofu a ke tsebiša a bolela gore yena o ratana le yena Baba Zubane. And then Mamkhulu a mmotša gore nkompotše sese o no re mmara o ratana le monna mosadi o mongwe te kwa jwang ge o ratana le monna go botša gore yena o ne le mosadi. Nna ke tipone e le gore nka go dumela gore o ratane le monnaka. Napile Matlokofu a mo lebelela nna mo ke tlile ka tlhompho ke tlile go tiša motse ka ge e le gore monna o mpoditše gore lena le ba babedi le kwane gore go ka ba le Mamncane ka mo lapeng le ke ka mo o boneng ke dumetše gore nka ba mosadi ya gago wa bobedi ene a se ka tla go tsoša lešata go ba go dira se sengwe se sempe ka mogare ga motse ya lena se ke se tlišitšeng ke lerato go monno ene ge e le gore lena ga le dumelelane gore ke ratane le monnoki a nyalebe ke be mosadi ya bobedi gore a ke tsebe gore o tlo ema kae ka gore nna le yena re ka se emiše go ratana nna le yena re o tšwela pele re ratana. Ene yena Matlokofu ge a bolela le Mamkhulu kore o ba šonyalla a senya sefahlego a bona gore wo go tlo ba le dintwa ka mogare ga motsuo a gona le gore le tle le re le shera monna kore wa mmona gore wo
o ne le dintwa ene gape o boletse gore yena a nyake gore motho a mo sukele ge a thoma mola mathomogong o re yena ke yena motho a go loka mara ge motho mongwe a ka mo sukela o tlo tseba mo e leng gore o thomile gona ebile mamhlongo ile mamkhulu a re sesi wa batho nna ke bone gore ke tlo share monna le mosadi o mongwe matloko o file mmamncane a re wa bona gore sesi ya batho nna botse ba gore gona mo o nnyaditse gona mo a kenya ke motho mongwe a mpitse a re sesi wa batho a dira so sefatlhego ka re mara mo lenyatso ke le lentšhi mosadi wa modimo ba reng ke mamhlongo o tlo kwa go baba ene mamhlongo o boletse gore ge monna ka šala a ratana le nna le mosadi o mongwe gore gore lerato le ke be ke le hwetša go yena le ka se tlhole le ka mogola ke tlo hlaelela se e leng gore ke be ke se humana gomme baba Zubane a bontšha gore ke tlo le rata ka go lekana ene ebile mo a gone motho e leng gore o ya felo mamkhulu a bolela gore ke tlo gopela gore o kgethe gore wena o rata mang mo go rena re le ba babedi ka re nna ke tepone le gore ke tlo share monna le mosadi o mongwe a ra gona le motho e leng gore o ya felo ke le rata le babedi ke le kgethile le babedi ene ebile a ke nyaka go bona ke kgaogane le motho mosadi ya mathomo a bona gore hei ga o ne le se se e leng gore nka se dira ka gobane mosadi o re yena a ka se kgaogane le monnaka mamkhulu o soft ke motho e leng gore o bontšha a le soft mara mamncane wa bona gore mola ditlobo wa bolela gore o tshwanetse gore a iketle a tsebe gore mamncane o gona so ke mo lebeletse ke re hao mmatlokofu ge o re mmamkhulu o tshwanetse gore a iketle a kwešiše gore wena o ratana le monna gago ge monna gago a ka tlanyaka mosadi o mongwe wa boraro a tla ba le yena napile o tlo iketla le wena ka gore monna o tshwanetse gore mosadi a mathomo o tshwanetse gore a iketle a mogele a tsebe gore mosadi ya bobedi o gona wa smaila ge o bolela le mosadi ola o senya sefatlhego o bontšha gore bona wa ntshe ka tsena ka mo ke tlo go bontšha gore nna ke nna Nosipho wa go berekela eThekwini Hospital ke tlo go bontšha gore ke nna mamncane mara ke nna kgoši so mosadi a mathomo a feleletša e le gore a bona gore ka gobane mosadi o le gore yena a ka se kgaogane le monna gagwe a mmotša gore re tla tšwela pele ra ka dumela le dire wena le monna ka leratane o tla monyala mosadi ya bobedi and then monnola ke ga a thabile a re ke a leboga go dumeletše se e leng gore ke go kgopetše sona ke tla tšwela pele ka ratana le lena le ba babedi ka le hlompha le ba babedi mara mola mmatlokofu wa mmona gore a senya sefatlhego a shonya la bolela le mosadi ya mathomo mola e le gore o re yena o tlo tliša tlhompho ka motseng ai ye la e bolelang a ke e bone ke bona e le gore mosadi ya mathomo ka mogola a leng soft ka gona yena Nosipho o tlo fetoga mosadi ya mathomo mo go baba Zubane le ge le gore o bolela gore yena o tlo hlompha mara di action tša gago di a bolela gore wo mosadi ya mathomo o tlo tseba gore o tlo itshola gore o dumellang gore monna gagwe a be le mosadi yo ke tsona tšeo tša mnakwethu. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Lerato ke leo. Tada.